Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, I'm the Takalo, single Mr. Post, the tower man. What I came, link on Makhadzi. Yeah, so. If you can comment like a channel from Sharks, or don't forget Master T. Makhadzi also commented under Mr. Post video, of course. He's talking about this video laying after the end of the okay, and I one comment and I delete one stuff like that, but then we send an email. Okay, Master T, really proof. Yes, as you can see, now I like a page house, Mr. Post that can come and carry like way, not Tavian Takanity, 8/16, Siko. 31 October, Thursday. Okay, nala. So, I found, of course, that I can post earlier, Mr. Post. Now, of course, I'm going to post that video. Okay. So, I'm getting the comments in that lab, as you can see. I got to show you the comments about I say home. 31 October, Ngari 08/17. Okay. So, I'm getting the comments. I'm going to go. I'm going to go. Comments. I move on. Ifamba yansi nala ifamba yansi oh ngoze ifamba ka role anu kuyila. I don't know what's happening with my other Facebook because I don't check anga. So as you can see, boom, hello Makhadzi. If I comment way way, okay, way nkombela ithlela kambe le ka video le hello Makhadzi loyi hello video mayo I edit wang chum na ku make sure ku I kanetiki. I'm very sure ku botala shanda yimtekela ku yikuma comment le because na mani ngari ku yikume. As you can see le video mayo le video I huma ngiteka comment section nkarhi lo la henhla 31 October 18 senkarhi le henhla le I huma hina lava yeah hansi hello boom now can react la swi tikomba ku swilo swo swi nga editiwangi le if you could laugh if you could cover vela ku Makhadzi. As you can see yana Makhadzi vela awazi avutisa swo tala because ku tlhukunana maki ya gwaji leyo kombisa ku hi yena mi vete nhlama ku ra ntiso a ni nga swi expectangi mina ku Makhadzi a nga commenta ka tipost ta mahosi ngomisa tipost swi kahle ku ri la ntiyiso as you can see leswi so ni nga vula tani ku congratulations to hosi ngomisa the post phela Makhadzi a artist intsanana, she's an international artist swilo swo tala ngopfu and phela leswi ni hlamarisaka i ku i comment based on a clip phela clip liya a ku yimbeleliwanga a ni mi swi twini hi ku tlhe yi vekela nyana xafa nyana a ku yimbeleliwanga phela. So I'm surprised because Wimbledon mara already Makhadzi is impressed. Ita ata comment ala so I'm going to show difficult no singo difficult guys difficult lo Makhadzi lo a show chance lo Makhadzi ngikhala la kuthlukuya ka yena as you can see a show chance le shinto wa kula so ngavula tan congratulations to singo Mr. Post guys what if you comment na Master KG I don't comment on Master KG yeah swi ta swi onhaka ngopfu because na Master KG loko swi comment a swi ta swi onhaka ku hi ntampi manje so Makhadzi loyi commenting guys hayi swa ku fike expecta swa matimba swi kahle ku landisa ni nga swi expectangi ku a nga fika a commenta la Makhadzi ne hayi mbini hosi nkovelo ku ri sweswo mbini so I got on this I was going Mr. Post at the moment they do in terms of marketing very good I win Dr. Joe Shirimani, of course, one very ngata ku final showdown again at December. Swi hundla sweswo a ni vula swilo leswi hi nga ku swi voneni so far dile henhla swinene marketing dile ku trending swinene even this clip ni vona yi na ti-views to hlaya swinene clip leya dona hosi ngove as you can see teka 351,000 views. Please, okay. As you can see, you look Ben, you look Ben, man, look very good. You know, you look the rain, However,
Lo nghena ka page ya Dr. Joe Shirimani voni activate mina la. You know we I rezile ku la ka nchumu ya ni album yona as you can see yo we as you can see kwala nona nga tiku na yona yi la ku endla swilo swo fana swa severa press rhangana na swo yimela ku Ben Mayengani ku va ku ri yena a hi promote-aku na i ta swi kota n'wana wa vanhu xi ngo lan'wa Ben Mayengani ka press rhangana project swi tshikisa sweswiya ngwenya na yona Dr. Joe Shirimani a yi zama ku va yi kha yi ti promote hi yoxe Ben Mayengani a nge swi koti ku lala ntiyiso a va ti yimile ya ni ngo tlhela ni update na sweswiya sweswiya vhele ni vo tala mi kuma ku va ha ri nyuwana ka channel a va swi twisisi ya ku na ti-comment to tala ni tshama kha ni ti-bloketela to va kha va vutisa ku why swimanimani i nga vulavuli hi yena why promotela va Mr Post na vo Ben Mayengani ntsena why swimanimani i nga vulavuli hi yena guys master T a nga pingi I'm not crazy ma vona mhaka leyi loko ndzi ni nga vulavuli hi munhu wo karhi there is a reason leswi mi fike mi swi tiva sweswo there is a reason ma vona mhaka leyiwa ko va munhu wun'we ntsena ni ngo decide hi nexe loko a na ha vulavuli hi yena there is only one person ntsena one lava mi ka channel ma swi tiva a ku swi stopa na vhiki reriwa hi ku a ha vulavuli hi yena mara lava n'wana loko ndzi ni nga ha vulavuli hi yena munhu hi yena a va ku munhu waloye a nga kombisa ku a nga la ku vulavuriwa hi yena ka channel mi fike mi swi tiva sweswo a ni pengi mina ri munhu ze hi nga n'wi katsi la hi yo reason ya kona yaleyo ma vona mhaka leyiwa so hi swo sweswo loko ku ri amukeza subscribe a ta kombela mi tlika subscribe sesi ani ni kombela u nga ringisi swo sweleswo n'wananga u nga ringisi mali yeleyo u nike hi va le hansi u nike hi va le hansi mikwembu wa le hansi aka makuvele u nike hi mavizweni wa wena kokwani mancingwasi u nga endli mistake ku teka mali yeleyo u yi tshika or u yisa police station ni kombela ku teka mali yeleyo ni fona kule kule ni heta ni ku hlanganisa ta yi rhwala n'wananga se believe na siku na rin'wana menge pfuka endlile swo swo teka mali yisa maphorisa yeleyo mali yi nike hi va le hansi n'wananga yeleyo u le kwini ta yi rhwala mana no vona chekasi leyi yebuti na a se believe ni kombela ku teka ta yi rhwala mali yeleyo kule kwini na se believe u nga endli mistake yeleyo yima kwala tlhelo nyala ka yo nga tlhela swilo yo wo yi tshovela vuyela nhoveni yima kwala tlhelo tata ta yi rhwala ya khensa mi kumeka makuvele mi kumeka gazini mi kumeka nyuma la khensa